Hadin kejelekai haka quarter final jong kaduran kop mentau usnem arjar arhunriu hapadeng kasilong lajong Persya yaka North East United bad kasilong lajong kalasya remno hakmat ka North East United da ar lasan gul Hindray kejelekai haka semifinal ka North East United kalasya remno hakmat ka mohon bekan Super Giant ka jinglekai jong kine ar teliki tim ka longsya ka jinglekai ka tenat kilai kuntin ru ban pen urlong ban tep yaka kul Hindray nadu pasdang kejelekai haka kelas tep hadu ka kelamit kine ar teliki tim kila syukut no ta haka jing yakai klamla ban pen urlong ban yuk tep yaka kul bad haka bakhadu ka mohon bekan kalapen limno yaka North East United lingba ka penalty shootout dasau lalai gul bad ka mohon bekan hakane kejelekai keralong kenong job kalayo rungru sya ka final kendiat ngenyapai bakane ka klub mohon bekan Super Giant ka klub na West Bengal Kolkata kalayo bankur hadu khatnyeu teliki trofi jong ka Duran Cup kintup ar teliki trofi jong ka Indian Super League ka ISL Cup arjar pulai bad arjar kusau arjar kusan badru ar teliki trofi jong ka I-League arjar khatsau arjar khatsan bad arjar khat kendai arjar arpau se hakani ka kenti ka bamtaru kan sala ban pen urlong yaka trofi ka bakat pra jong kane ka Duran Cup mentau usnem arjar arpau nriu sa kawai pat ka jelekai haka Saudi Pro League ka Al Nassr ka klub jong Cristiano Ronaldo kan selekai sibit demit haka porkentai bisnis tank Persya yaka Al Riyadh ka Al Nassr kan saderu ka jelekai haka match ka baar jong ka Saudi Pro League bat yo lese kino Cristiano jong Ronaldo bat jong ke klub Al Nassr kin sayui hakane ka jelekai mba Ronaldo unyo ban mi madan badru menyelam ya ka tim jong ban penpo sya ka jingjop tek tangkatne ku play syukut